جه ناواندان و چین اورینت نیوز بولتنا کردی نبار باش لحسك شروان يبهجا دو گند نو لرجلات تاخا عزيزية رزگار دكن و چکدارن داعش جارا کدن لباشور بلاف دبن و بارگهن رژیم کنترل دکن ده چل روژه یا ویدا دوسه شواتا قامش رو به سوجدار هاتا گرتن و ولاتیان این قربانیان تفگر کردی توان باردکن تفدم دبیجه پیشمرگین روجاوا لدیجی روجاوای کردستان و اجنده دجمنان پیکتینن و کجا کجا نیچیروان برزایی را دبیجه امل باشور نمیوانن. شکدارن داعش دیسا هند تاخ هند بن کنترل لشگرین رژیم دل باشوری حسک پیشکتن پشتی کو بردومان فروکین رژیم و هف پیمان روستیانه جالکوانان جه حسک را گهاندن کو چکدارن داعش جاره کدن لتاخن باشوری حسک بلاف بونه و دست دارین سر ریبندن پانوراما و ریوبریه و گوهستن یاد بن کنترل هزن رژیم دا و جعالی تاخا مساکن و رصافه و مجبل لرجلاتی پانوراما پیش دکوین. هر وها نوود را گهاند گولشگرین رژیم پاش را بدگرن به تایبتی پشتی که فروکین رژیم و فروکین هف پیمانی هر دو آلیان جیج دو و انجام بارگه داعش لوان تاخان تو باران کرنه. لحسك شروان يكينين باراستنا قال دو گندنو ين كو دكادن لباشوري روجاوي طاقة عزيزية كنترول كرن لغوري هين آگاهيان كو ده بدان ايوار دا پفچونين تند لآلية طاقة عزيزية دنا ورا شروان يپاگاو چتاين ريخصنا داعش دا قويم بون و پشت يوان پفچونان شروانان گندن تل ابو عمشا و هيا يا لباشوري روجلاتي طاقة عزيزية كنترول كرن هر وها دا انجام شردا قلق چتاين داعش هاتن كشتن لآلیه کی دنه لدردورا تاخا نشوا یا روج آواجی شرد نافبرا هزن رژیم و چتاین داعش دارودانه ده همان دمه دا فروکین رژیم نافچین تاخا غویران به هجمارک ایریشین تو پاران کرن بیکو انجامین وی ورن ناس کرن. هزن سیاسیین کردی به ناکوکیان و پارچابونانا مجولن ده همان دمه دا که هریمن کردی راستی ایریشین تروریستین داعشتین و ده سری دا باجار حسکه هر وها مجارا در باسبونا پیشمرگانی این روز آواجی ته گنگ شکرن شروعین بهتر در راپورا هومان جزیری دا روجاوای کردستان بویا آرمانج ترور داعش را و جدمک تا دمک باجارکی کردی راستی خراکرن کوچبرکرن و ویرانیته و باجار حسکه وک نمونه دیار گوهزن یپکه لسرانسری هرمن کردی بروانیه دکن هر وها د مجارا لشکری ده انا کسی د خویا کرن کو هزن وان آمادنه بروانی و پاراستنا روج آوای کردستان بکن امكاناتي الكسي هنه امكانات او بيشمرقه كانت بيوا تبني كرن ده تبنيه بيشمرقه او روج بيشمرقه حتى نابي ما مجلسي اي في ملتين اي ملتي كردن اي ممثل اي مجلسين وقتك ام كاربن الهفكن وام كاربن ترتيبا بكن شد كوباني دي ويرد حسكي دي ومستقبلا جو هريما خوان ببال هكذا ام كان اتفاقيات هوكي سري بكن يا ام هوليري بجيبينين بس ام كان ترتيبا كيف كما علي هفكن على الاقل بلفدانا كيش بنا ملتي خوش بنا عرضي خوش بخاكا خو دما کو چتن داعش ایریشی باجارن کردی دکن و مترسی زیاده دبا ده همان دمه ده جی هزن سیاسی کردی بناکوکیان خو مجول دبن درباره مجارا لشکری آلیه پیده دبینه گول هفکرینک بویرنگی پیوسته گو به بریارا کنگرکی نتوی کردستانی با روجاوای کردستانی دی وک هزن پاراسنا گل یا پکی یا پجیجی براستی دوان سالاد برسبداینک تند برانبری وانجی دان وشخو برابانی دکن جبو مجارا پیشمرگا اف دباوریا مده گرک دبنسیا کنگرک نتوی کردستانی دار کبه و مجاری تنسیق عسکری جی او جی تید به گفتگو کرن هن آلی و پارتیه ند چارچویا تفدم و انا کسی ده هلوستا خود دن خویا کرن کو پیوسته دواره سیاسی ده توایا پیک هاته و هزن کردی لحف بکن دا گو بشوه کی هفبش پاراستنا هرمه بکرن إيريشي قوتين سر باجاري حسكي في سري بازدار وجا حتى رجا إيرو
نفسا سيناريو بردوام دكي لروج آفاي كردستاني نمونا وك بريويل كوبانيجي وبريويل سريكانيجي بترجمة تفاتي خصن وك ملتي كرد وك حمو بيكاتي باجاري حسكي ام بيك هلوست بن ام بيك دست بن بيك ريز بن و ام كاربن فيري خستني وجهي فيري خستني بسكن بویرین گولکوبانی سرکانیه و گره سپیچه بون ایرو لحسک دوباره دبن افجی لگورنرینا گلک چاودرین سیاسی ددما گو پرچبون روشا هزن سیاسی کردیه پرسا کولانا کردی هر دمه اوه ما گلو تا چرا ده دیل هفکرنک دوار سیاسی و لشکری ده به امزکرن همان جزیره اورینت نیوز حسکه ده چل روژه بویار شوات ناوند تندرستی یا تا خمیسلون مالبات قربانیان دو زناسکرنا راستی و یکی دکن. دو دمجمیر حیشت و نیو ایواره و به بش دربونا مالبات قربانیان و هجمارک جوالاتیان تاخن میسلون پارتیا یکتیا کرد لسوریه چل روژه شوات ناوند تندرستی آتا خمیسلون وجان. لبر درگه ناوند موم هاتن وخستن هروها دورشمین که دخوازن ناسکرنا راستی هاتن بلند کرن. و پاش سرکرده پارتیا یکتی حسن صالح دگوتنه که دا داخواز ناسکرنا راستی جعالیه که خواه برپرس دبینن دبر حریمن کردی دا. لداوی باوی یک جو قربانیان تفگر سیاسی به همو آلیین خواه بکیماسی توانبار کر. تیزانین که دسو یکی مها گلانا ایسال دا 17 ولاتین قامشلو دناوند تندرستی دا شویتین. اندامین ریخستنا پارتیا یکتیا دموکرات پیاده و پارتی دموکراتی کردستان سوری پدک سوریه یعن باجار تربا سپیه لنویزگاه پیاده یا باجر جوینه کل درخستن. ده جوینه دا هنج آلیین پیاده و ریوبر پارتی سلیمان بدر اندام کمیته تیکلیان پارتی سلیمان عرب و جعالی پارتی دموکراتی کردستانی سوریه واجی سکرتر پارتی عبدالکریم سکو و اندام پارتی جوان سکو آمده بون. پشتی نیقاشن برفره هر دو آلیان لسر گلک بریاران که ده جوین ده هاتا خواندن لحف کرن. هین جوان اوینجی. پیوسته جوین اسایی دنافبرا ریخستن هر دو پارتیان دا بینال دارخستن. سردان هفبش جناوند و سازین باجار تربا سپیره بین چه کرن. تیکیلین دنافبرا همو پارتی و ریخستن باجر دا بین خورد کرن. هفسروک تفگر جواک دموکراتیک تفدم پیشمرگین رجاوه کردستان به حسب تروادا بناف دکه وان تهمت باردکه که او دجمناتی کانتون رجاوه کردستان دکن و او اجنده دجمنان تکتینن. ده نه تموز هفسروک تفدم عبدالسلام احمد جمال پرا پاس نیوز را راگیهاند که انجمن اجتماعی کردی لسوری انکسه و پرزگری کنوی باندور گلکی خراب لسر ریکفتن دهوکه کرد. وان کاری بو هر تشت لسر ماسه لحف گوتو بیش بکن لی انا کسا نخواست درباری وگر پیشمرگین رجاوه کردستان نافبوری گوت که ام ری نادن وان خورتن کل ناوندین پارتی دموکراتی کردستان پدکه هاتن راهینان کرن و وک حسب تروادا اجنده دجمنان لدجی کمیتر آن دموکراسی رجاوه پیکتینن. جهلا خوا سرک وزیر هریما کردستان نیچروان برزانی ده و داخویانیه که در گهانده بو کو پکک لباشوری کردستان میوانه و میدان خبات و نه لباشوری کردستانیه لسر و داخویانیه اندوم کمیته پیوندی دروا یک کوما جواک کردستان کجکه دمهات عگیت جا اجانسا که نزدیکی پکک رگوت که اول باشور نمیوانن عگیت تکس کرد که او هیزک کردستانی نه و هر لچه هر چار پارچه این کردستان هیزنوان ده انیین شردانه لگوت که او زرار ناگهینن تو آلیه کی او بده برجوادین یکتیان نتاویر را کار دکن. هر وها اندام کمیته پیوندین در و یکجکه بحثا هفدیتن سرکه این پارتیا پیشورو لگل هفسروک کجکه جمیل بایق کر گوت که مجار سرکه ده جیوینن دا در باسبونا پیشمرگین رجاوه کردستان بو رجاوه بو. رای دارین کجکه آنی زمان ده هفدیتن ده هاتا گوتن که بریارا در باسبون آنجی در باسبونا پیشمرگین رجاوه کردستان ده دست ریوبریا خواستری دای گوت که نیرینا کجکه او اگر دو هیز لرجاوه کردستان چه ببن ده زرار بگهجن دست کفتین که لوی دوره هاتنا بدست خستن. عگیت هر وها تکس کرد که هر هیز لرجاوه کردستان دوه دبن سیا یا پگیدا کار بکن.
جبور رواستاندن لسر وی مجاری امنها بر خابدن باجر دهوک لهریما کردستان و لگلمه برز خضر دوملی پسپور دوار آشیتیه دا برز خضر تو بخیراتی و بولتن گلو درباری در باسمنا پیشمرگین روجاوا لهندری روجاوای کردستانی ایرو رایدارین ریوبریا خاصری دبیجن کو هون دجمناتیا کانتونا دکن گلو چما هون دجمناتیا و پروژه کردستانی دکن؟ سپاس دموی خوش راستی اوتا عرضه کرنا توماتا کو دجمناتیا کانتونا یعنی کو رایا کرنا رایا بناوی هر لایانه کی نایا درست بی وقتی دا اجبر کو روشا هریما کردستانه و روشا کردال هر چار پارچن کردستانه آلوزی که مازن پیدایا هندک جاران دستگهن را گهاندنجی و گوهاتنا راپورت و بوچونن سیاست مدارا درستی ونا گوهزن یانکو او جه لهاتیا گوتن یانکو او مرما هر داخوینیک هاتی را گهاندن درستی نایت بلاف کرن لو مانیجی هر آلیه کی دی تو مصبات کد کو دجی وی پروسیا یان دجی وی پروژه او الهر جهه کی بيت الهرم كردستان بيت يعني روجاوا كردستان يعني جي تركيا يعني ايران. بله. برز خضر هيرو مجرى پیشمرگین روجاوا گلکی هولدان و ناکوکی تیدا چی دبا لهم بر ویا کی رایدارن ریوبریا خاصری دبیجن کو او پیشمرگین هاتن کو لبا پدک هاتن راهینان کرنا اجندین دجمناتیه لدیجی کردستان پیک دینن سر ویا کی و هلوست هریما کردستان چه بدنیرینا داد دیدنا من تجبیر رکستنک هبت زیبواری دا و هر واسه را گهاندنا هلویستا بی رکستن الچی او رکستن نامات هوک یان دری ویا هولیر یان دری چندین جارنگی لاین سیاسی کاریستان الروجاوا اشیابا هلویستا یعنی رونو اشکرابت و درگاه بیتفکرن بو هر کسی که به پشتوانیاوان بکرد و درگاه بیتفکرن بريك خفتنا هفكارية نهبرة بيشمرجين هريما كردستاني بشتويري يعني كو شرغان يفقا يعني هكذا بها بتلويدري بيش وقت راقا عندنا هلويتا ند خدمتا كردا دايا خدمتا دجمني دايا دجمن وشركي الكتروني وشركي ميدياي نظن دجي كردات كد بل جدنا من غيابا هريما كردستاني جيبزانت كادي چاواني اوی بابتی درستی شروع وقت و زور رکفتنامه الگل هیزن روجاوا اجبرکو هفکاریا کردا جیابا الپیش هر تکیبت. بله برز خضر دمک بردا پارتیین کردین سوریه چونه قندیله لگل ینکه و هفدیتن به جمیل بایک را کرن سرکرده کجکه و وی باره کجکه دخوازه که به سروک برزانی را بجوه مسعود برزانی گلو اف تشت دنینا تدا و گریدای با پیشمرگین روجاوا به کسایتی مسعود برزانی بگو من برز مسعود برزانی بوچوننوی همو جارا رونو آشکرانا کو زیابا هفکاری رکستن بو هبس بو هر لواندن و بگراندن هیده که کردی هرما کردستان بیشتر روجاوا یا روجاوا بیشتر جهه کی دی و او هرویستی اشکرا بو وقتی هفکاریت پیشمرگی بو ازگار کرنا توبانه و هر وقت نهوجی هفکاریت بردوام آیتا پیزن کردی دا بو شر دجی داعش یا با اف هفکاریت بتر رنگ خستن و بهستن یا با برز مسعود بارزانی و هر سرکرده کی دی جمیل بایک و صالح مسلم بس هر که سرکرده کی دی هزراوی چند بکن چاوا الهفدهاندنا هیزن کردی کن بو برگریش به پروسه چی پروسه هرما کردستان یعنی روجاوا و بو پاراستنا اکرزیا ملت کرد و هر واسه برگری اجوان دستکفت انه دست کرد دا اجبرکو نهو شر يعني ولات باريزية شر ويتشندي كو آخر دست کرد دا جارة كدي نبغت دست نيار و دجمنين واندا بله برز خضر لهمبری کلاندنا روجاوا پیشمرگین روجاوا لآلیه کیدنه هیرو هنک ناکوکیین توج این دنگی دناوبرا سروکتی هریما کردستانه و پکه که دا چید با نیشوان برزانی دبیجه که گریلا لباشور تنه میوانن کجه که دبیجه نا ام نمیوانن ده تخمینه تا دا لپیشیا کردستان گلو شرکی براکوژی هیا از شر براکوژی دور بینم بلکو چد بد ململانه که سیاسیه تند جارکاری بیت پیش
نێچیروان بارزانێکی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانەیە هەرێما کوردستانێکی بەشێکەش عێراقێ عێراقی جارجاران ئەvê خاڵێ وەکو فشار سەر کوردادا کارتینت هەروەسا حکوومەتە تورکیا تێکلیەن ئابووریەن هێزل گەل هەرێما کوردستانی هەینە ئەوجی جاران vê خاڵێ وەکو فشارێکە مەزن سەر هەرێما کوردستانی کارتینت سەرکردەیەن هەرێما کوردستانێژی جاران ناچار بن وان داخوێنیات ڕادگەهێنن و ئەس بێژمژی جارانژی ینی کو مرۆڤ بێت وانژی نەحەق نەکات ئەگەر بژێت پەکەکە میێوانن چونکو وەختی دەربازی ئاخا هەرێما کوردستانی دەبووینە ڕەوشەکاری دەبوون نهۆ ڕەوشە ئەو هاتێ گوهارتنە هێشتا چوو ڕێککەفتنێن فەرمی نەڤەرە هەرێما کوردستانی وان دەنەهاتینە ئێمزاکردن بۆ مانەوان الڤێرێ و خەباتەوان الڤێرێ و چاوانیەوێ خەباتێ ئەبینم دێ ئەڤا بەتە دەرگەهێ ململانەیەکە سیاسی دێ زوو شارە بێت و تشتێ هەرە گرنگ ئەوە میدیایە کوردی دەستگەهێن ڕاگەهاندنێ ئەvê خاڵێ بۆ ڕژاندن و تێکدانێک کارنینن بەلکو بتە پرۆسەیەکە دیموکراسی ئەم فێر بندێ چاوە ڕێکن دیموکراسی و مەدەنی و میدیایەکە درست ئەvê مژارێ بۆ خەڵکێ ڕۆن و ئاشکراکەم ji bajarê dihokê pisporê dewarê aşêtiyê de birêz Xedir Domelî gelek spas. Desthilatdariya Amerîka bang li Encûmena Ewlekariya Navdewletî kir ku tîmeke pispora nû bikarbîne da ku berpirsyariyetiya tobarana gazên kilorê li Sûriyê diyar bikin. Balyoza Amerîka li netewên yekbûyî Samasa Power ragihand ku tewanbarkirina li ser êrişên gaza kilorê li Sûriyê hîn nediyar e. Her wisa Power bang li desteya ewlahiya navdewletî kir ku mekanîzmeke lêkolînan serbixwe ava bike. Hînjêderên diplomasî dane zanîn ku dê civîneke durdbarê vê yekê di navbera endamên dewleta netewên yekbûyî de di duşema bê da were darxistin. Derbarê şer û pevçûnên li Hinduriyê Sûriyê li gundewarê Idlibê firokên rejîmê bajarokê Me'eret Ne'san tobaran dike her wisa çalakvanan ku firokeyên rejîmê bazara petrolê ya ku li bajarokê Me'eret Nesran bi mûşekên germahî tobaran dike. Di encamê de hejmarek ji serhirceyên mazotê hatin şewtandin û bêhterî 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dane û 3 kesê din jî birîndar ketine. Li aliyekî dinê li başûrî Şamê li kampa Yermûkê hîn jêderên ragihandin ku 7 serbazên milîşeyên Filastînî yên girêdayîna Eniya Şebîha di operasyoneke Cebhet-ı Nusra da hatin kuştin. Li gorî heman jêderan ku hejmarek leşgerên Cebhet-ı Nusra xaleke van serbazan van milîşeyên di operasyoneke taybet mayîn kiribûn û ew teqandin. Piştra şerekî demî li hemberî navendên kampê Rûda. Ji aliyê xwe ve hêzên rejîmê taxayên kampê bi mûşekên hawnan tobaran kirin û di encamê de hejmarek sivîlan jiyana xwe ji dest dane û hejmareke din jî birîndar ketine. Generalê Berê yê hêzên berevaniya asîmanî û bervirêvererê Ajansa Ewlahiya Navnetewî ya Amerîka Michael Hayden bang li rêveberiya Amerîka kir ku alîkariyên leşkerî pêşkêşî pêşmergeyên Herêma Kurdistanê bike. Di hevpeyvîneke de li gel Ajansa Le Figaro ya Frensî, Biden ragihand ku Kurdî girîngtirînên hevalbendên mebin li rojhilata navîn. Her wisa li gorî daxuyaniya Biden ku tu dewlet bi navê Sûrî yan Iraqê nemaya û rojhilata navîn bi aliyên cudabûnê ve diçe. û anî ziman ku dive em piştgiriya gelê Kurd li dijî rêxistina teror bikin. Çavkaniyekî ji artêşa Iraqê ragihand ku êvara îro li gundê Kodêla ya Mexmûrê bombayek bi çekdarên Daişê ve teqiye û bi sedema wê teqînê 5 çekdarên Daişê hatin kuştin û 3 çekdarên din jî birîndar ketin. Wê çavkanî artêşa Iraqê her wiha got ku teqîne di demekê de bûye ku çekdarên Daişê mijûlî çêkirina bombayekê bûne. Ji aliyekî din ve li Eniya Başik di deşta Neynewa balafirên şerên hevpeymanê êrişî navend û çeperên çekdarên Daişê kirin û di encamê de 2 otomobîlên leşgerî yên Daişê hatin ji nav birîn. Belê temaşevanê hêja bultena me berdewam e navbereke biçûk û vegirin.
آلافین را گهاندنی ده دریا هەمی ئاڵاڤین را گەهاندنێدا ئەم بوەرەنە هەر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. اگر تبخواز ناس بکشل دورا تچه دبه گولالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولر جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی لباجار کوبانی بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یکو بهستیه نەوەت یەک و دیتیە ل حسك شروان يبقى دو گوندن نو ل روجلات تاخا عزيزيه رزگار دکن و چکدارن داعش جارا کدن ل باشور بلاف دبن و بارگهن رژیم کنترل دکن د چل روجه وېدا دوسیا شواتا قامشلو به سوجدار هاته گرتن و ولاتیان قربانیان تفگرن کردی توانبار دکن تفدما دبیجه که پیشمرگین روجاوا لدیجی روجاوای کردستان نه و اجندهین دجمنان پیکتینین و کجا که جنچوان برزانی را دبیجن امن باشور نمیوانن. کمیته بلند یا پنابران یا بسر نتوین یک بوی و ده نه تموز و داخویانی که در راگیهاند که پنابرین ولاتین سوری 4 میلیون کس در باز کریه. همان کمیته و داخویانی خود را گهاند که به 10 ماه داویدا بهتری 1 میلیون کس سوری پنابر بونه. سروک کمیته بلند یا پنابران آنتونیو گوترز و دوی درباره دا گوت که او مزنترین کوچبریه دسه 3 سالین داویدا و او پنابر پیوستی وان با آلیکاریان ولات جیهانی هیا جبر که او دروشک پر خراب دا دجین. هجمار مزن جه پنابرین سوری لولاتین هوردور دجین و هجمار وانگی های 4 میلیون و 13 هزار کسی جناوان میلیون و 800 میلیون کس آن هزار کس لدیجی ترکیه لور بجیه دبن. ده مجاره کردن دا و جبو آلیکاری کوچبرین سوری وزارت کار هندرین یا پولندایه و داخویانی که درگیهاند که حکومت وی ده 2000 کوچبرین سوری تا سال 2017 ور بگره. کاربندین آن بردف کن وزارت کار هندرین یا پولندایه دازانین که ولات وی آمده که به ولات کوچبری لنتوین یک بوید آلیکار به. هجای گوتنه که پولندا و هین ولاتین دنیان روجلاتی اوروپا بریا دمک پلانا کمیسریا اوروپا یا پارکرنا کوچبرین سوری قبول نکربو. لبازار استانبول کوملیا جان آخرخازی دست به کمپانی بلاف کرنا کولین خارنه لسر پنابرین سوری و سیویان هر وسا مالباتین که کسین کم اندام پیدا هنکر. لنافچین که میدان و بیرام تابعین لإستانبول وجد دستپیک هیوا روژیه دا روزانه 400 پارن افطار لسر 105 مالبات تینا بلاف کرن و لگوری برپرسین کوملایه که اف کمپانی و تا داویه روژیه بردوام بکه. گند قرمانه یه گریدای باجار درباسیه گنده کی هری کفنا کو دیروکا آواکرنا وی جیا باجار درباسیه کفن تره و به تفگر خوی سیاسی گلکی خورتا و تیناس کرن در راپور رودی چولی دا شروع وین بهتر. یک جگوندین هری کفن ای باجار درباسیه گنده قرمانه گو او 3 کیلومتر روج آوای درباسیه اف گند خودی دیروکا کفناره گو دیروکای ودگر برید 6 سالی آنگو قرمانی بری باجار دربیسی هاتی آوا کرن دی دستپیکا آوا کرنا گنده خریستیان و کردان به هورت جیان دکرن لینها بتنی کرتیدمانه و قرمان لدور دوی وقتا مسیحیش قرمانی رابون لدورا 24 رابون
حضر نحشد 24 دورة 24 أبو زيدا كان دوي تاريخي دبو بالتأكيد وقت مجوار قلت أز بالتحديد فلان صالبو أز فين نزانم بس تقريبي لدورة 24 أبو كيم زيدا أنا مسيحيش قرماني رابون قرمان ما دستي كردادي ودستي حبونا عزيز عادي قرماني جنتوية خدور نكت جو خلكي گونجي تبلي خباتا سياسي بون تفقرا سياسي داوية صالي بينجي ده لگوندست بيكر ويك جي بيشنگي في تفقري سكرتيري بارتيا بيشفرو حميد حاج درويش وسياسة مدار حمزة نويران بون مستر حميد هات بيدري هات البيدري حمزة نويران أوجي البيدري بو وبشتي البيدري بريوي أبو عثمان جي ديبو دي بينجي وششاده أوانا هبدو ديتن هاتن دامزران دست بيكي دي بينجي وششاد تقريبا تشكيل كرن دي بينجي وحفتاد دي چاردي حزيرانه دي اعلانا حزب كرن حزب الديمقراطي الكردي زيدي دوازده إل يعني عشيرة دقرمان دنا بتذي مزنبونا قند وزيدبونا خلكين وي شينين قند دبيجن قو أوكي مالكينا وبخوا برزقريك وناكوكين خوا چار سردكن هفت نارن وك مالكي وك براك حتى خلافات نتشيد بن خلافات نتشوى مزن بجي شبد سر خلاف يردر باسنابق او خلاف بيف اشتي وجيه خوشيه كسن خير خاص دقون دبرن اوانا درباسي ناف دبن ناهلن خلافات دريش تربكي ومستربكي اشتي خوشبون وتفقرا سياسية خورت همو تايبت مندية في قندينا قولاتية دربيسية وكميناكا كيدبينن گونده قرمانه کفنترین گونده دربیسیه گو وقت جیکی کفن شوبتی ناس کرن گوش قرمانه هن سیاست مدار کرد در کتنه گو بندور آوان سر خلک گوند بون و هشت ولاتی گوند تبلی تفگرا سیاسی ببن رودی چولی اورینت نیوز گوندواری دربیسیه باندورا گرما هاوینن لسر روشگرانا لباجار دیرک زحمت لبل گرینگیریا ماه رمضان دهیلاک او صبری بکشینن و با اوای کی تایبت و مه درباس بکن آگاهی بهتر لبا فنر احمد جدیرک اجدسپیکا هلاتبونا روژه تابر و روژ آواده دیچه و دبن دجواربونا طاوه و شوطاندنا گرمه ده روژین ملت دیرک درباس دبن و بدلکی داخواز روجين مها رمضان في صالي دقرن وشغلي ما براستي قلك تعبان ام تشاوت قديرن ام خو نزانن وروجي عباده نقبا انسان خداي ويدايا خد تعالى طاقته دي انسان خو نقاري روجي بقري ناخذ تعالى طاقته بديدا وبراسي تشكيدي هذين بيجن انساني نروجي كر احترامهم هو احترام انساني روجي كر ناقرن شبيش موفا افيد بخون شبيش موفا شغرات بخون يعني في حالك نباشا وكا أمزانين هيبا رمضاني هيبكي مباركة هيبكي خدي تعالى ميزان ديش بقى هيبيدي تف وان هيبا رمضاني قالك خصائصي في هيباها يقالك خصائص وكا حديثي في خمبر بحصاف الله في هيبيدكي هيك جوا انه دريه جنتي دفابن ودريه جهنمتي نقرتن وخدي تعالى الشياطين تصفدي دفي مهدا وقت زانين كوچون هاتن لسر مزگفتان پردبي جبو ميجي وعبادتي وبطيبت ميجائينه وميجا تراويحه هيفا رمضان فرقاوي موتين ميجو طاعتي خدك ومرو شكر دعاتك ومرو خير وبركه زحفه دري بناهاتي قرتن دري خيري هاتي فكري باشي بيضرب باشي باخذ هون وصفات راه ميجي خدكين وامتين فيدي تراويح خوجي خدكين ميجي خدكين تفاد فيدي فطرن رزان بس بيشان روجك الدنيا ولا يقرن بيه فتره حول خشبي باش بيه كهرباء شاوي كهرباء فتره يعني باش بي چند روزه بسي روزه دي سوالي بچكي خربطي اجدسپیکا مها رمضان و مزگفتن دیرکی دست بخلکن فیرکرنا خوندنا قرآنا پیروج زاروکان را کرنا نمازه کو دبستان وان روستیانه كما حلقات تشكرن اف حلقاتها ام طلابي خد علمنا قرآن بيروس جوا قرآن اخو بخون جوا قرآن اخو فهم بكن بالإضافة إلى ذلك المزقفتامة أم فعاليات نديش مخوجاهز تكينش بو إيفارا ليلة القدر إحياء في إيفاراها أف إيفارا مبارك ياخذ تعالى قرآن بيروز لبحثتك ليلة القدر خير من 1000 شهر أم هاتنا قرآن بعلم أبهابينا مدرسة نينا بجم هاتنا ببيد بخوين جبركو مها رمضان مها دلوفانية وليبورينا خدان لسر عفدين خواه وتفلي زحمتيان روجين وي بخير وخوشي لسر خلكن ديركي درباز دبن
وچاقي كومالاج بو مرغب بانك دي مالبات حمول سر صفرا فطاري درونن وحمو زحمتي كورو جوار درباز بيش بيرا وادچن وهروها بنيتا روجيا روجاتي دقرن فنر احمد اورينت نيوز ديريك لعامودين اشتاجين باجير پیشوازیه ماه رمضان کرن تاوی روش عبوری زحمت و بهابونا نرخین کرینا پیدابونا جیانی در راپور جوان لکردی دا شروع وین بیتر. بریا 4 سالان کلان باجار عمودی د ماه رمضان ده نو صابون جبر روشا زحمت گوبسر توایا دورین سوریه دهاتیه سدم او بهابونا پیدوین جیانی جبر گرتنا ریج هلا رژیم و داعش وجالی کی و کنترل کرنا بازرگان مزن دکرین و فروتنا برهمین خوارنه ده اسعار ايجو مرتفع الجمع اسعار وقت باي جوشتن اي خرمانه اي تشتي وكيدنه بشكي عالم نكار حركس نكار بكر وضع عالم تريد 3 سال ثوره سوري ولويه افكتي صاله شهراد حركس نكار مثلا كيلو جوش جايد حزاره حركس نكار بكر وجوشتي خوشكتنا جوشتي مت وقت نسبه بر جوشتي خوشك درت كيف جدر في دولتي دوره ما قشتك فكرينا حدود ديوان وخلق تهريب دبن ونظامي دبن وجت عدد ضربت قالت عدد مواطنتي بشيد خضرة قبل دي حبكي لحقية قلكي أنا يعني باش ونباشة وكيدن فيكي قلكي بهاي توفير أوجي فبوية قهريتي قرتن قهتي فكرن سر رياض مينه بس لكن بهاي عالم قلكي غازنات يعني خلق لك عالمي فيكي كبير كري براستي شبر بهابونا زيده لتوی روشا زحمت نشتجین باجار عمودی کیف خوشیه خوب هاتنا ماه رمضان آنین هروها و هیوین خود دوی ساله ده دریا اورینت نیوز ردان و گوتن ام دخوازن ان شاء الله اف صاله هاني صاله داويبه اما عاجز بن براسي نفسيا تعدل مهات واقتصاديا تعدل مهات يعني ام قلكي تعبين ذي شو رشيد خدي اكيد بكيف وخوشي يعني مهوك مها روجي خوش تنيه حبكي بري انا الري قرطيبون اسعار بهابون ولو تعدل مهات بس ان شاء الله وقت بيجين اوله رحمه ان شاء الله اوله خوشي تي جوینا توایا مالباتی لدورا سفریا فتوری بویا خونک جبر کوچبری و فقیرتیه هروها هنشتجین باجار نچار بون گوه مه بکار نینن و روژیه نگرن بسدما کاریوانی لبرگرما هاوینه بو پیدا کرنا گپا خوارنه ماه رمضان دیسا بسر ملت سوری ده دروشک زحمت و خراب دهات بتایبت بسر کسین خزان و پنابر ده گو اول پیدا کرنا نان فتورا خودمینن حیری جوان الكردي اورينت نيوز عمودي ده داوية بولتانا مدى دوباره کرنا سر روچه لحسكه شروانين يپگه دو گنده نو لرجلات تاخا عزيزية رزگار دکن و چکدارن داعش جارا کدن لباشور بلاف دبن و بارگهن رژیم کنترول دکن ده چل روژه اویدا دوستای شواتا قامشلو به سوجدار هاتا گرتن و ولاتین قربانیان تفگرن کردی توان باردکن. تفدمه دبیجه پیشمرگین روجاوه لدیجی روجاوه کردستان و اجنده این دجمنان پیکتینن و کجه که جنه چروان بارزانی را دبیجه عمل باشور نمیوانن. لورم گشتن داویه بولتانا ایرو حتی بولتانا سبا هرشاد و بختوار بود.